Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam takasngi. Ki khana apuli ki ba ap ek result metric menta usnem kila yo ek result men ha ka men step ka apri uterik ujimang arhajar arpu ar ka embos kala pelait pat ba ye ki result ha ka biadai ber ka examen jongki. Kila dan hado sanpuai hajar arspa prapongun ki ba yakun ki ba paspat kilong arfnriu hajar ruspa arpkundai kamut sanpuai pen kandai pulai persen. Naplengi district haga jilla ka East Khas Hills ka day ka babuntam ki khana metric ki batho exam ka blakon khat ar hajar news pa kandai pnyongun ki ba pas ki long kandai hajar south pa san pulai ki artli ki district hagaru ki day ki badunatam ka southwest garu hills ka badon lai hajar san spa anyo pulai ngut ki ba yakun ki ba pas ki long kandai spa san pusan ngut bar ka south garu hills Kiba yakun ar hajar news pa khandai kiba pas kilong news pa san ngun. Haba ken kelumlang tang san pui point khandai pulai pesen kiba pas na ka shispa pesen haga jila Meghalaya. Haba pai shiki kena apuli kiba le ekane ke exam ya ka kerdan la du ne top 20 ka baningkong ka school Sherwood school tura lingba ka samla ka samri diada san spa anyo kuan. Habaro ki subject English ya ka kedan ba ala yo da ka Jyoti Priya bata charji ka ba yo sanspa new marks na ka St Margaret's Higher Secondary School. Ong te koi te dan ka dap da ka jingkemen ningkong te bat koi ro ka ai buram sha belai ki kimi pa no hikai school e ba na kada maki ke mga ale ba ni grab menta phi modlik ka lan ayu menta te modlik ka line science menta te tamba bakut yang kwak long IAS pada man kena ke exam jai phi om kwak long IAS atu fitip mo sepang kata ka ketem IAS kecimut ayu halandet om IAS ha te ban kawai te ban chaki kari kini ki policy ban review antar bandu promote ka transparency har company government atu filait no ba kajala jini bamta niyo DC bat niyo IS khadu ya kong isam dalu haus nam ar ajar khalai kim tak no phi phin pentulun ya ni ka salon tak mentate kawai te bandu ka jing minat hi jing tristam jung berio tar ngaso dapat lu mentang ai ba asdam menta IS bapas no khasi te kawai ko anra nam ke jat berio tar penyerap niki ai ka nong kendong ni gitu sungjing emikiru syakri jat berio anra nam ki dong IS yang ta atu fitip mo hinjat ya ka history ya cindon ki IS ka jala jini ba munta bang nimyo syu ya IS kasih mela syuan no sabah dalam itu ha kawai te kiwan ki non tribal e ba biru menta la hamduna phim du dadan thu khasi e ban yu asdam menta so pas e te kawai ro akwa man yang ban ra men kanam jeng jet ben riung ikin pui biang banong IS sisha bat kawai ro akwa MNC mungkin kibreu bandu ki de ban kajing tumu kan ban pas sisha ban ye le tristam minat yo shamla tapi ikut khabar berfidan ban ayah ki samla jangi mesti kiba dang dan hapre kajing pule ki bakwa ban kiu sepang ha kajing hak tho jengki ha dei hidup no ibu fidan ban akwa ban ai tang kawai di bandong di ban di kala jing 3 minat sitam e kawai di bandong habdang ban persevere e hak di ban stop hai la diro bat kawai tang ba fila ai di ban minat chan tang ba best effort di balong proud di kataru om dai tang ba di balong let down tang pamla achieve kita minat chisu dam din tar bele pla try best pi pada ta di balong proud pada haji kemen habakut te tang ba la pen kemen kemi kepa katai mata ba Datang jangan kada sanida ini pakma. Pisang pusat semua. Ngasa somer official. Saya laban itu ini kena berjisau jadi haba lami ini kan result ni. Masuk ke Malaysia ni kau yang ain dulu lagi nama apa? Ulah ain nak mereka pakai bakia, ulah ada tingkat tengah haman kita. Kabaan ain dulu ya kini apa? Kibahian kini dia. Kamu tak mereka nak hikai, ulah ada tingkat tengah haman kita. Makan kamu. Jadi nak pun ya long sahun ni kami kena result kami kapung kajian prepare jadi exam. So yang ni
เราบันนี้ทุกนี้ต้องพิจารณาya ka exam di pilih baklo haga sisi ka kalau bentar Kipor banang sekolah ya ar kenta itu ya hapor ba yo shtita sausan. For example, hap kaya berat sendiri. Ka ik tiyak jang pin ni semat adim ta phi lapas phi mut ban lek ya kalan yu ne pin lek kumno Model science stream. ta phi den am jik mu ba phi kun ya ki se kum exam IAS ne UPSC Karena kecil pun nak ayah sausan. jam tu dia semua ada. Rekam jam lah.